A bola chega exatamente no Ricardo Goulart, jogando ali pelo meio. Parece que fica um time mais ofensivo, hein? Olha a chance brasileira, o cruzamento na trave! E voltou no goleiro Domingues. O Neymar foi lá, deu um beijinho na trave. Essa é pro Léo Batista, né? Inacreditável, né? É. Olha só. Vamos ver na repetição do lance, de baixo. Os locutores mais antigos diriam, de baixo nos paus. Acabou perdendo o gol. Vamos ver. Será o Neymar, o Léo Batista! Inacreditável Futebol Clube! Maicon corto per Nainggolan, cerca il cross, palla dentro, il colpo di testa di Struna su Maicon, la mette in mezzo, Dzeko, clamoroso errore e diventa sempre più difficile la situazione di Dzeko a Roma. Ha sbagliato un gol fatto l'attaccante bosniaco. These goals, it's unbelievable. Look at Fraser. Fraser messes up. Kimeti messes up. Fraser tries to cut him down for a penalty kick, and what does he do? He misses. Yes, put your head in the shame. You cannot miss his goal. Solta a bola no meio que aparece o Rafael Alcântara. Sofreu a falta, o árbitro deu a vantagem. A bola é brasileira. Quem sabe agora vem um chute de pé esquerdo. A bola explodiu na trave. Aí o Marco Júnior fez isso. Aos 37 minutos, garoto. Você vai entrar no quadro. Que é isso? Chute brasileiro do Mansur. Era só dominar e fazer, Marco Júnior. Vai pra cima da marcação, já invadiu a área, ainda mata, é boa jogada, colocou o cruzamento, Ronaldinho errou! Errou um gol incrível, o Ronaldinho no cruzamento do Amato, ele errou em bola na frente do gol. A abertura. Tomečak, na drugoj strani Morales još jednom pokušava iz prve i nije gol! Sivonjić je izbacio loptu sa crte, sada kakva akcija Dinama bacila. Evo još jednom te situacije, pogledajmo još jednom Morales iz prve, neugodna lopta, ne može do nje doći Antolović, ali onda Sivonjić sa crte zaustavlja loptu i ostaje 1-0 za goste iz Vinkovaca. شكرا وسيلة. شوف توقيف هذه الكرة، ضياع هذه الكرة، وجه لوجه إلى عين خارج. ما اسمحلوش فيها العاب يا موش نسمع لما الكرة. والله ما نتكلم على ياشير ضيع كل جمهور ناظروا على الميدان وناظروا خاصة على الحارس لما تشوف. 또 한 번의 기회를 놓쳤습니다. 자, 그리고 교체 투입해 들어온 파드 선수인데요. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅, 골포스트 맞고 튀어나온 볼. 다시 한번 뒷공간 왼발 슛! 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다. 교체 투입해 들어온 파드 선수가 결정적인 이 기회, 아무도 없는 무인 지경, 이것을 왼발로 밀어넣어 봤습니다.